Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network. Tugiye kubagezaho icyegeranyo cy'intambara yiswe yo mu Kippur. Iyi ni intambara yabaye mu mwaka w'1973. Intambara yo mu Kippur yatangiye ku munsi abayahudi bari muri gahunda yo kwiyiriza igihe cy'amasaha 28 kwihana no kugirira abandi neza, umunsi mukuru ubaho n'abayahudi. Abayisilamu bo bari mu gisibo cya Ramadhan, hari tariki ya 6 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1973. Nyuma y'uko Israel itsinze Misiri na Syria mu ntambara y'iminsi 6 mu mwaka w'1967, nkuko mwabikurikiye mu cyegeranyo cyacu twatambukije mu minsi ishize, ibihugu bya Misiri na Syria byatashye bikubita agatoki ku kandi maze bijya kwitegura kurushaho indi ntambara ariyo iyi yabaye mu mwaka w'1973. Intambara nyirizina yatangiye ku itariki 6 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1973, irangira ku itariki 25 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1973. Uwari umuyobozi mukuru wa Mossad, ikigo cy'ubutasi cya Israel, General Ziv Zamir, ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1973 yabonye ubutumwa bumumenyesha ko Syria na Misiri barimo gutegura igitero kuri Israel. Israel yari isanzwe izi ko ishobora guterwa, ariko yirinda kuba gashoza ntambara nkuko byari byaragenze mu ntambara y'iminsi 6 yo mu mwaka w'1967. Hahise haterana inama ya chef d'état major yihuse. Mu gihe inama yari ikomeje, General Ziv Zamir yoherejwe ubundi butumwa buvuga ko byarangiye, urugamba rwatangiye, ko Misiri na Syria byatangije intambara kuri Israel. Kubera umubare munini w'abasirikare n'ibikoresho bya gisirikare bya Misiri na Syria mu masaha 28 kugera kuri 48, urugamba rugitangira, ibihugu byari bimaze kugera mu bice bitandukanye bya Israel. Israel nayo irwana inkundura igamije kubihagarika. Mu cyumweru kimwe gusa Israel yari ibashije gusubirana intege zayo mu bya gisirikare, bituma igaba ibitero bikomeye byo kwigaranzura Misiri na Syria, hanyuma yinjira ku butaka bwa Syria yambukiranyije umuyoboro wa Suez mu rwego rwo gusatira amajyepfo n'uburengerazuba bwa Misiri. Ibi byatumye akanama karoni gashinzwe umutekano w'amahoro ku isi gaterana kabifashijwemo n'ibihugu by'ibihangange by'ubumwe bw'Abasoviete na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bisabwe n'Ubwongereza ko habaho inzira y'ibiganiro. Mu gihe ingabo za Israel n'iza Misiri zarimo kwisuganya, imirwano yahise yura kuri fronte y'ingabo za Syria na Misiri. Nyuma gusa y'isaha imwe habaye ihagarikwa ry'imirwano ryari ryasabwe na Israel. Abaofisiye ba Israel bari ku mirongo y'urugamba babonye ihagarikwa ry'imirwano ritubahirijwe, bategeka ingabo zabo amayeri yo kugota ingabo z'Abarabu. Ubushobozi buke bw'ubutasi bwa Israel bwazamuye umwuka mubi muri politiki ya Israel, bituma uwari minisitiri w'intebe Golda Meir yegura. Nkuko twabibabwiye haruguru, hari inyandiko z'ibanga zagaragaye mu mwaka w'2012 zivuga ko intasi yitwa Ashraf Marwan yamenyesheje umuyobozi mukuru wa Mossad, Ziv Zamir, ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10 muri 1973 ko Israel igiye guterwa, ariko aya makuru ntibayageza ku wari minisitiri w'intebe wungirije Byari Alon. Hagati aho mu Misiri, nyuma y'urupfu rw'uwari perezida wa Misiri Gamal Abdel Nasser mu kwezi kwa 9 mwaka w'1970, uwamusimbuye Anwar el-Sadat yaje avuga ko agomba kurinda ubusigire bwa Misiri ku butaka bwayo bwose. Ku rundi ruhande, Hafez el-Assad wari perezida wa Syria yahisemo kongera igihugu cy'ingufu za gisirikare, bituma Syria iba igihugu gikomeye mu rwego rwa gisirikare mu bihugu by'Abarabu. Itangira kwitegura uburyo izasubirana ibibaye n'imisozi bya Golani yambuwe na Israel, ari nako itera inkunga umutwe w'Abanyepalestina wari ukivuka wa OLP washinzwe na Yasser Arafat. Mu minsi ya mbere y'urugamba, Misiri yashoboye kwambuka umuyoboro wa Suez n'abasirikare 60 muri diviziyo 5. Diviziyo ya 18, ya 12 ndetse n'iya 6 nizo zoherejwe ku nkombe z'iburasirazuba z'umuyoboro wa Suez harebana na Port Said na Ismailia. Diviziyo ya 7 n'iya 19 zahuzaga imirongo y'urugamba rureba Ismailia na Suez. Misiri yarashe Israel karahava ikoresheje imbunda zikomeye ndetse na za misile hamwe n'indege z'intambara zari ziyobowe na Hosni Mubarak, barashe ku birindiro bya gisirikare bya Israel, kuri sitasiyo za radare ndetse n'ibibuga by'indege bitatu. Muri iyo mirwano ikaze, Misiri yatakaje indege z'intambara 11, harimo n'iyari itwawe n'umuvandimwe wa perezida wa Misiri muri kiriya gihe witwaga Atifu Sadat. Bivugwa ko ingabo za Israel zari zigiye gutsindwa, ariko zikomeza kwihagararaho. David Elazar wari chef d'état major wa Israel yahise akora amavugurura ajyanye n'imiyoborere y'ingabo ziri ku rugamba. Moshe Dayan wari minisitiri w'ingabo nawe atanga raporo zigaragaza uburyo n'akaga ingabo za Israel ziri guhura nako, maze bafata ingamba zikakaye zo guhindura ibintu mu buryo bwihuse. Nyuma y'icyumweru kimwe urugamba rutangiye, Sadat yatangiye gufasha abanyasiriya bari batangiye guhura n'ibibazo ku mirongo y'urugamba.
Ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1973 Sadat yagabye igitero gikaze gisanga ingabo za Isiraheli ziteguye. Ibifaru 400 bya Misiri byahanganye n'ibifaru 800 bya Isiraheli. Mu rwego rwo kwirwanaho, Isiraheli yagobotswe n'ingabo zirwanira mu kirere. Igisubizo cyavuye muri imirwano yo kuwa 14 z'ukwezi kwa 10 nuko intambara ya Yom Kippur yari itangiye guhindura isura. Abanya-Isiraheli bari batangiye nabi urugamba ku ya 6 z'ukwezi kwa 10, bari batangiye kwigaranzura abanyamisiri. Mu bifaru 400 bya Misiri 250 barabitwitse. Ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1973 abanya-Isiraheli bahinduye amayeri y'urugamba maze baratera. Kuri inshuro bakoresheje ingabo zabo zinjiye n'amaguru zigera mu Misiri ku birindiro byarasaga kuri Isiraheli bikoresheje za misile, maze Isiraheli ihagira umuyonga. Umutwe wari uyobowe na General Major Ariel Sharon wagabye igitero gikomeye ku ngabo za Misiri ku rubibi ahagana mu majyaruguru, maze zigera ku muyoboro wa Suez. Ingabo za Isiraheli zambutse umuyoboro zikoresha ubwato maze zikora ikiraro kugira ngo abantu benshi bahanyure. Mu majyepfo umutwe wari uyobowe na Avraham Bren Adan washoboye gukora ikiraro mu ijoro ryo ku ya 16 rishyira iryo ku ya 17 mu mwaka w'1973 mu kwezi kwa 10 urambuka kugira ngo uzenguruke ingabo za Misiri. Ariel Sharon yatatse Simari atabihereye uruhushya n'abamukuriye, ariko ashyigikiwe na Moshe Dayan. Umutwe we wari witwaje intwaro zikomeye mu rwego rwo gukumira ko ingabo za Misiri zabona umusada w'ibikoresho bya gisirikare. Iyi ntambara yo kuri Simariya yamaze iminsi 4. Mbere y'uko intambara irangira, ingabo za Isiraheli zari zigeze ku birometero 101 uvuye mu murwa mukuru wa Misiri Cairo. Hagati aho ku misozi ya Golan abanya-Siriya bateye abanya-Isiraheli, bakaba barohereje amatsinda 5 na bateri za artillerie 148 bahangana brigade ebyiri zombi na bateri 11 zo kwirwanaho z'abanya-Isiraheli. Igihe igitero cyagabwaga, ibifaru 180 gusa nibyo byahanganye n'ibifaru bigera ku 1400 bya Siriya. Abakomando ba Siriya batwawe na kajugujugu bahita bafata ikigo gikomeye cyo kugenzura Isiraheli ku musozi wa Hermoni. Imirwano yabereye mu misozi ya Golan yahise ishyirwa mu byihutirwa n'ingabo za Isiraheli. Noneho abajyanama mu bya gisirikare bahita bakusanya vuba na bwangu ibikenewe. Batinyaga ko gutakaza Golan kwari gutuma abanya-Siriya binjira ku butaka bwa Isiraheli mu buryo bworoshye. Inkeragutabara cyangwa abareserviste bashyizwe mu b'imbere, abandi bakoresha ibifaru. Umunsi wa mbere warangiye abanya-Siriya babonye intsinzi, bagenzura Nafeke aricyo cyari ikicaro gikuru cya Isiraheli muri Golan. Nyuma y'iminsi 4, brigade ya 7 ya Isiraheli iyobowe na Yanush Ben Gar yakomeje kwihagararaho ku ruhande rw'amajyaruguru rw'ikicaro gikuru cya Nafeke. Mu majyepfo brigade ya Barake yagize igihombo kinini maze itakaza uwari ubayoboye Colonel Shoham wapfuye mu minsi ya mbere y'intambara, mu gihe abanya-Siriya bageragezaga cyane gutera imbere kugira ngo bagere ku kiyaga cya Tiberia. Ibintu byatangiye guhinduka guhera ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 10. Haje inkeragutabara za Isiraheli bashobora guhagarika ibitero bya Siriya icyo gihe. Ku ya 10 z'ukwezi kwa 10 basubije inyuma ingabo za Siriya bazigeza aho bateye baturutse. Kuva ku itariki ya 11 kugeza ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10, ingabo za Isiraheli zari zarashoboye gusubiza inyuma abanya-Siriya babageza mu birometero 40 uvuye mu nkengero z'umujyi wa Damas, murwa mukuru wa Siriya, nk'uko amakuru amwe abivuga. Ibi ngo byatumye umwami Hussein wa Jordani afata umwanzuro wo kohereza ingabo ze muri Siriya. Byongeye kandi Iraq yemeza kohereza abasirikare 30,000 n'ibifaru 500. Imbaraga zishyizwe hamwe n'ingabo z'Abarabu zibuza Isiraheli gukomeza gusatira Damas. Ku ya 22 ukwakira, brigade ya Isiraheli yigaruriye umusozi wa Hermoni nyuma yo kuhatakariza abasirikare benshi. Imibare igaragaza ko Isiraheli yatangiye intambara yiswe Yom Kippur ifite abasirikare 415 n'indege z'intambara 740 hamwe n'ibifaru 3350, mu gihe ku ruhande rw'ibihugu by'Abarabu bya Misiri na Siriya bari bafite abasirikare 437 n'indege z'intambara 870 hamwe n'ibifaru 3450. Uruhande rwa Isiraheli yapfushije abasirikari 2689, hakomereka 2751, igira imfungwa z'intambara 294, naho ibifaro byayo 407 biratwikwa, mu gihe indege z'intambara zayo 102 zarashwe. Ku ruhande rw'Abarabu abasirikari 20 barishwe, 35 barakomereka, naho 8811 babifungwa z'intambara. Ibifaru bigera ku 2250 biratwikwa, indege 555 ziraraswa, naho amato y'intambara 18 aratwikwa. Muri intambara yiswe Yom Kippur, nubwo yari ihuje muri rusange Misiri na Siriya birwana na Isiraheli, ibindi bihugu by'Abarabu byagaragaje uruhare muri iyi ntambara.
Arabia Saudite na Kuwait byatanze inkunga y'amafaranga. Maroc yohereje abasirikare 6,000 ku ruhande rwa Syria. Pakistan yohereje abaderevu 16 kandi ingabo za Pakistan nazo zinjira mu ngabo z'Abarabu. Leonid Brezhnev wategekaga ubumwe bw'Abasoviete muri kiriya gihe yohereje ibaruwa Richard Nixon mu ijoro ryo kuwa 22 shyira ku ya 24 mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'1973 bategeka impande zihanganye ko habaho ihagarikwa ry'imirwano. Imishyikirano yatumye imirwano ihagarikwa maze byemezwa na Loni ku ya 25 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1973. Intambara nyirizina hagati y'impande zombi yarangiye ku 25 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1973, ariko ibi ntibyabujije nyuma yaho dutero twa hato na hato no gushotorana ku mpande zombi. Kuva intambara yo mu Kippur yaba Israel yahise igira amakenga menshi, ikaba ubu ihora icungira hafi abaturanyi bayo ba hafi na kure ngo hatazagira wongera kuyikora mu jisho, nubwo ku ya 7 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'2023 umutwe wa Hamas wayigabyeho igitero gikomeye. Naha dusoreje inshuti bakunzi ba Theo Barasa Network, mukomeze kugira ibihe byiza.